Mwiriwe neza, yego ukuntu twashiramo Crank Web muri SolidWorks. Rero na mbere turaza hano file new part, okay. Turangiza duselecting plane, urugero dufate front plane, normal to, okay. Tuze muri command manager, dufate sketch, tuze dufate cycle, dushiramo cycle, select. Hano duhindure dimension, dushyire muri MGS, dusubire hano back and tuze kuri smart dimension, tuyihe dimension ya 10 mm, 10 mm, okay. Turangiza tuze dukore exit sketch, tujye command manager, feature command, dufate extrude boss, then selecting kuri sketch, extruding kuri metero 200, enter, then okay. Turangiza tuze hano muri zoom to fit, muri sketch, okay. Urabona ko tubona neza. Turangiza tuze selecting hano kuri front, dufate sketch, dusubire muri command manager, tuze hano kuri convert entities, turangiza tuze okay. Tuvuye okay, dusubira muri feature command, tukaza kuri reference geometry, kuri urabona hano kuri curves, muri curves kuri kano kadash tugafata project curve, hanyuma tukaza tugaselectinga ya cycle, yes, cancel. Tuza muri command manager, feature, tuze muri curves, dufate helical and spline, tuze selectinga iyi outer diameter, okay. Tuze hano muri pitch and revolution, to adjusting the pitch, revolution 8, no, iyi pitch ishobora kuvariya, ushaka twashyiramo 15 ariko tugire 25, iyi revolution 8, ushaka twazigira 7, okay. Cyangwa nayo iravariya, dushaka kuyongera cyangwa se tukayigabanya, then tuze duselecting okay. Nyuma tuze twongere tuzana muri hano dufate right square, tuze muri normal to, turangiza tuze muri command manager, dufate sketch, for example dufate corner rectangle, tushanye hano bisanzwe, okay. Exit sketch, tuze kuri smart dimension, hano dufate dimension 10 mm, 2 mm, enter. Hano dufate for example 16 mm, okay. Turangiza tuze tuyirebere muri isometric, okay. Tuze dufate iyi point kandi control, within control dufate spline, dukirike, tuze dukore PS, okay. Murabona ko byahuye, nyuma tuze kuri okay. Turangiza tuzana dufate exit sketch, dusubire muri command manager, feature command, tuze kuri script boss base. Hano tubona utuntu tubiri, akambere katubwira profile, mugihe kano katubwira path. Hano profile turafata ya sketch, hano muri path dufate ya spline twasanye. Murabona ko web yaje, tuze kuri okay. Tuze dukurike kuri okay, hano okay. Nimba idakunda bivuga ngo ela spline twayikoze nabi, dushobora gukora back, tugereze software loading, dushobora gukora back, tukaza kuri spline, tukaeditinga, tukaza kuri edit feature, spline, tugahindura angle, tugire angle 8, okay.
solution 8 ngo ni ya yindi twemeze enter dusubire muri command manager select boss there profile sketch path display then okay cancel dusubire kuri back cyabiteye in sketch yo tuze dukore zoom in tukansoringa zoom dukande kuri escape zoom iveho okay twongere dufate iyi point control tuze dufate this point control this slide tuze dukore ps okay twongere dusubire muri sketch script boss there this sketch and this profile tuze muri zoom to fit tuze okay okay hano dushobora gukora editing smart dimension hano dushireho ari 2 mm enter dushire 3 mm edit dimension 3 mm enter okay here hari 23 mm dushireho milimetero 18 enter okay turangiza tuzana twemeze tuze dukirite hano kuri h dukirite control tuyihode turangiza dufate kuri spline naho duhodinga dukore icyo bita ps okay turangiza twemeze nyuma tuze kuri manager command dufate feature command ariko twe existing sketch dufate script boss base hano hari profile and path profile ya rectangle hano profile dufate path ya script line then okay hano murabona ko ya web yacu tumaze kuyibona nyuma yo kubona iyi web dushobora kuza tukadinga hano thread dushobora kuza tugafata iyi face sketch tukaza command manager sketch convert entity twarangiza tukaza feature command extrude boss base hano tugashiraho extruding kuri 20 okay tuze twemeze ndabona ko hano web yacu twa extruding noneho kugira ngo tuzayifunge mu mashini hano bishoboka ko dushobora kuza gushiraho thread turaza muri insert tuze muri annotation cosmetic thread hano thread setting aba turafata side dufate ino diameter okay hano blind no one blind okay sino 5 mm dufate twebwe 15 mm then tuze twemeze kuri yes okay turangiza tugaruke hano muri option system option dufate document property tuze muri detailing cosmetic thread there enter urabona ko hano thread zagiyeho kuri ya web tujya twayifunga mu mashini tugiye gukora nka imashini ishobora kuba ya coding ibyatsi cyangwa se ishobora kuba yatonora nk'imineke noneho hano dushobora gushyiraho kara yaguye kara urabona ko hano hari amakara atandukanye
Okay, murakoze, twabararikira gukora subscribe na like kuri channel ya YouTube, iyo tugenda tubona solid work story yo mu buryo bwa kinyarwanda. Murakoze cyane na session ikurikiye. Thank you.